hiljada ljudi da se vrati normalni, urbani, civilizovani, jer s ovim mi ne možemo nigdje. Allaha mi. Ja vam pričam poslije, ne znam koja je to godina bila, Beograd je bio gori od Sarajeva, to s 90. godine. Gurali su džempere u farmerke, trenerke u farmerke, necivilizovani seljaci. I onda ljudi sjeli i rekli, ba, halo, ovo je Knez Mihajlova, lupam, kurac, palac. Pa ne možemo pustiti ovo, ba. Specijalci bili na ulicama, dođe degen, takav. Gdje si pošao? Ajmoš odavde pičkati materno gore u periferiju. Eto, tako jedino, za sve ima, za sve može, isto ko za Moskvu, po ovim, gdje su Densi i ovi degeni. Pa to je bolan, kaže načelnik film, ne može se još narodna muzika u centru grada pušti završna priča. Ne može i završna priča. Zatvoriti rad, nema ovdje, mora, ali nema ovdje nikakvog plana, nema vizije. Ovdje je vizija jedna da vam dođu pred izbore, drže govore kako će vam biti dobro, kako će on promijeniti, neće više biti korupcije i dok ne zajasa na mjesto u kantonu vijećnika Kurca Palca i nema više ga ti nemaš ni pozdraviti naredne 4 godine. I opet 30 godina svi puše istu foru. Dadne im se nešto malo, ovo, ono, daje malo drva, ovo, onog i on je spreman da proda sve. Da ga tlači 4 godine za vreću drva i 50 maraka. Eto, to je osnovni problem ovog društva. Ali on mu priča, brate, vićeš kad ja postanem ovo, vićeš kad ja dođi, brate, ja završit ovo, ja ću ono i onda, eto, to ti je to. Znaš, ovdje treba odjednom val napraviti strašni. Pa nema, ovoj novoj generaciji su bili degeni roditelji i onda napravili još veće degene, znaš, nisu imali nije imao ko usmijeti, onda ti ne možeš jerane ovo od roditelja vuče, znaš, jer roditelji prave degene, znaš.